Biamono kigimo mwancho murigeria bu television ya Ndizi TV kero chire Chinsa inge ibire nijide kemerongo 5 na isano na ibire chirigeretie merongo 5 na isano na isato magaro bengi ando sia soberete litukule jumamosi kero dia ikire litukule momosi mune magaro baya bono nigo komerana na inje asomurubiryo obweke umbu na boyga mangana magia litangani kore ndete to kwera libageri asogo sabo kwabera kegima ko bwatekana na ria konyora kwanirwa se mitandao ya itone mitanda ende menge igoro yomubugia chingero kurwa se bandi ya ria kimai yomanyikanite buno ndicho bwaganda ni goto sabo kwabera kegima ni gobono korengana na Samuel Okimo yoboretie chukura asomwa koeta ni gotebire omwana musikio itarasiri bogima bwaye mna konyora ya tebirwa bwo litangani ni gobono mwana musikio yugo somo bugia rhythm kurwa se bandi ya ria kimai omanyikanite buna ondicho bwa ganda imbu ya hali kegima no ali senye gitari agendrete kubwena kegima na igoni gotogosa bukwabira kegima konyora buna ya berige kobekwa abo semitandao bugo ne mitanda inde menge gwetabu na nigo asiriro buguma bwa kolende kurengana na Samuel Okimwa se emitandao gweta ni gatebire buna nigo mwana muziki oyo agendrete kubwena kegima asenye gitari na nigo atakira masabo na boigo koenekia buna nigo konyi bogotomwa guchia sare elibono anyare konyora obobwenia boime kegima biomono kegimo mwancho murigeria bo television ya Ndizi TV mono magaro bengi ya se uchi wakoletera mangana magia senkira yobo kiranu kegima nyora litukuri ya juma mosi somoro buri bweke umbu nigo togochikoba no mogeni ito nigare omo MCA kurwasi ward area ya Bugizero Honorable Vincent Abuga oyolenchera go ikabono ne togochikoba nere asomoro buri bweke umbu emaragoba yabono biomono kegima tonde semo ya kabiri tokwerena na mangana magia asenkira yobo kiranu Uya kigimo mwancho murigeria tindinje bweka nigo tole na Joshua Auta oyubona okoretera mangana magia senkira yomonwa bwimanyiro roboti orutangani kigima nigo rugukwanira igoro ijabarimi ibamauga kurwase county ya Kisii nigo bono bago kere gitambukiro ge serikali ye county ye isiyo burahibwa yo mugabana muske Paul Simba Arati asokobeka emeroberie meikiranu yego chia koenekia buneke melie kyonkoirera kere asorogongo rwo Gusii ukwana kurwa sensemo ya Ramasha imeyanya ribali county nyaribali masaba county ya Kisii omwaziri bw'oburimi imeye county ya Kisii omuske Lija Bumbori nigo atebire buna nigo emeroberio yabekire gochia sabarimi elio kwenekia buna ekemelie kyunainde nigo kegochia igokina na boigo koleta lige sali nene asama tukale busio musegito Brighton Makoli na batoroboti orwa senkira yobikirano orugongo rwa Gusii anene asama tukamagegani gorwa manyire buya asoko korobolemi bwebimeri ao asama tukabwango igaya rekanate buna obolemi obo nigo boiranete magega ikibono keriro mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbara tigo chako obolemi obo ase county ya Kisii anene obolemi bwa mauga na omugwasiri bwa mangana yobolemi Elija Obwori agotwerera wacha college okorwa kwa amauga aparethram gochia saba abalemi elinde banyako babago simeka amauga ya aparethram na robono iga asebune county to ko promote ekiegera iga ko ba chibesa ne chinyinga bwate the program yego ya chaka 1 year ago and we want to thank the Kisii leadership asengencho yokonyebeka manani boigoni go barurobo semigochi asabaremi gatoko imisa abaremi banyare ko kobeka megondo yabo anda maoga elinde nali torabe to bagokonyeka egento yoka toko imisa nkeringa abaremi nonye megondo yeiteremeke bateme gutumie megondo yemeke kusimeka maoga yaroro ekiagera bone demand ya risiko echiro ya isiko igere nene nande ige korrekanira shwad astoko enda mutu twata kumanyanga ye county ya Kisii rende kurusi amaugaya wetera Paul Simba Arati omugabana nabete okorenta maugaya kuru Nakuru elinde akarosi chi chinasari
narayubona akoegwasa abarimi oigo mwabisoyo mokoru ase ensemeri ya cooperatives koru ase county ya Nakuru na bwato bosemyobo gochi ase cooperatives cooperative cheto kamuranje kabamo egera none karato gukora bargaining power in terms of price twatoka ngambu ya toko negotiate abantu bandi sikali bakirare takirende nturanyuru mono abaremera baraboni go borokirio mogo kobo biamana singe jabo bisa moikare roga se metembe education singe jogo tokonye kemegie ke yaki alengo kale kigatenagia chile na hendi kijanire twene ngambu ya mala litangani agento nale kwakira omugabano ito ngambu ya mono asenge jogo cha kopolesa mauga ito gaiga goya pufua konya asirire aramasha twarosiri chipeti chinyige na araya bono tukwarokira ero gaiga embura ne robone tayo lakini kedera chetu na nento yotomentu ayande kwa ntu bwate mugonde mena to chokobeka bono iga somo tienyo yo erete ogatana kabere ntwapimete chikiro 45 eki kyatoleterete siringi 9,100 eki kworokinga bono nande twari gukora siringi 200 kere kiro eye kworokinga mugabano ito munacha agitwa amangana yokofufua yani Kisii County asoko toletera mauga intuko charura na bali banda aire guchimata amatoke ino kworokinga na intunu atumanyite gucharura ga igumubaga Julius Nyambane no mwabisa bwamangana ya mauga nero bwate aya agokwana Gusii nera yarenge enena sario koira mauga ali Nakuru nande nogosemera gwitu ngano nyachiete ensake bono iga nanda bali mibaito bairanire mugondo gwetera se serikali itenene amone serikali yeito ye county ya Kisii ngaigose amauga ya aranyareka okora buya ase county ya Kisii the Highlands no tokonyora mauga kwa mabuya ikiagera tokonyora mune sume gotoka kurwa ase the Highlands gose ase Chinsa mechichi mogete igoro esumunigere ya igoro mo ebyonsi bisego ikarana ase county ya Kisii nigo abarimi barachikonyora ligasa lyabo buya gochasa matuko aribosyo ekera barimi basemeribuna onsi na chikikarana inse yuburai bwe mugavana bwe county ya Kisii Paulo Simba Arati nguripoterigeta seni Candice TV eriveriane Brighton Makori gotigana nayo umubiri bw'umusae oyo mutamanyiri ni gotoka emambi ya rero sensemo ya Nyebioto iward ya Kyogoro imenye county ya Kisii nigo ikagire buna umubiri bw'umusae oyo nigo ande hake aitere twenseme ngao na koretwa gwika asenseme yo gito Vincent Onyancha na ika enseme yo no gukwariganiria oroboti rukobwatia muntu gaitere tu asaga taka tukutuga kali gaitere tu muntu tanya gweterwa gese no bwali mono bwa soiro borendi bwa keire borendi mbonga nikani ngatina bwa renzo ya yo muntu yo gare twikia gara mambura na chikulikia mabera ninje na manyora saa 12 taika 40 abo ngati yabamenyi kurwanya byuto yo gotoka se wodi ya Kyogoro imeye county ya Kisii uichanege korekia korekana se mambi ya rero somubero bumusayo yo mubwate myaka yegatwa otoka korutire mbarabara nebara ase ensemeyo igo nabuka mambi na chikulikia mabera nanyora umuntu oraire Kenya nsemo nakero mugambi esini abantu baje ndumo maiti tali muntu ba nigekagire buna umubero yubo musao yo ni goitere twasangao nakoretwa na korutwa asensemeyo egentone nabo kyagechi abanyakenyero asibagikeria egekorekyo abantu bakora mangana aya baba saba toletera nyababwata mangana abo baira sibakoira gochi batoletera gusukuna nimbaya sana twabokire bono mambi twanyorire umuntu oretire bekiranya saiga sekenya fatamo koito burunga bekire okobori gwani go kwaruro go chia saba sai kwerenda na gwikanka Chinsa chibwenderete na boiga baibori nigo babori ko mukege tambukiro na komanya saba na obare ekero bagosoka na boigo ne Chinsa bakoirana aba muronye moko genda sibugo kigakimwira na bwango kamuranja abaibori agesi omwana omambi oto narika usetaraje babone togotoletera ikere ke Gusii chinechi muma bagoitero monta ali bacha gotoleteraga era nyarekana ngani alikuwa musafiri orongera kini akanyora machambasi yakora akamuika so to konde musana ya koleti and to sababu lendu buchi abantu baito balende maega yo gotoka kumubero yo Chinsa 12 chamambia nigo mori yo rusi kwa senseme yo Chinsa 5 chamubaso asabanya nyimbo barokana kwelindo lya kurusi umubero yo ase enseme yo
ya ntora mumanya tariuga twatemire kunya Chinsa mpaka igire disaster ndorarora banyene nande ne para abantu magaenderete gwita ndetayotebire nga mumuro yonto mumanyete nabono kurumambio musabyu no arega ganyete awakire kisimi kukyogoro gukibosongo toganyete mpaka bono igasa ntware kogento cyo korega shu muntu kurete kesuna nabaibori mbakaniri yanda ichinga cyabo bakumiti umwana wabesaka tigato basabira nibo kongunya saba konya bamurabake omubero nyagosira ni gorusigwa na koirwe nkendo na enabo ni gobwate chinkoma sebigoti byaye nabo igo namaboko akia na mabira manene na enda aje guti twara riro mumura ikiro moke are irie encheraga igapara akio oyo gokoraye yasa tigamokonya agenda akoreki atige akio nyenkenda ari gwetani nyasa uracha mwakani lakini rende bamuitire bobe bago chagatoreteraga igaga kintomo manyeti nigo yatigero kumego chia samenyi bensemeye aiga sensemo yanyabiuto maiga yumobiro tamanyiri gotoka sensemeye ase mambi yarege ntokia rokane kuikirigwa na amenyi ya sensemeye nigo chinga kichibanya rekobole serikali kane kingo nyarego tinyo borendi ana sensemo ya kiogoro ase bikoro byo musari bya rokane comment kana samo tukabwango iga nana bokorengana mokoyu mugambya na bwata nikorengana n'abanyakinyero nigo batebire buna ekinege ntogetanya okorekana anene nigo ekagero mubiro nigo nyari tugoiterwe nseme ngao koletwa na korutu asensemeyega ko reporter ya Ndizi TV ko Chinsemo chanya byutuje gotoka se wodi ya Kyogoro imeye county ya Kisii retirana nchenkro kwa Vincent Onyancha Biamano kegimo mwancho murigeria kertogende tina mangana magia sinkira ekobwatia omusaho yomo yomenyete asensememo yage ko iyi gotoka ase constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii nigobone rusio bomoyo obotuko gosomuga emambia ya rero asikagire buna nigo gagotigwa no musani munyaruka kolengana no mokonyi bwo mugambi kurwensemo ya Kiamabundu John Ratemo nigo ainekirie egekorikwo. Kwa majina ni John Ondande Ratemo, Assistant Chief Kiamabundu. Jana nilipata simu kwamba kuna jamaa alikuwa anataka kujiua hapa. Nikiwa Chocho Flats, mahali kulikuwa na shida ambayo nyumba ilikuwa inachomeka. Basi tulikimbia mbio hadi hapa kuhakikisha kwamba tunaweza kusaidia maisha. Na ni kweli tulisaidia maisha kwa sababu tulipofika hapa tulipata msichana ambaye ni rafiki ya huyu kijana, tukaweza kuzungumza na yeye. Tulijaribu kupiga simu kwa wazazi wao ili kuzuisha hii shida, lakini haikuwezekana kwa sababu kijana hakuwa tayari kwa mazungumzo. Yeye mwenyewe alikuwa anasema kwamba kama msichana anamwacha basi na yeye atajiua. Tulianza kumtafuta kwa kila njia kumpata, haikuwezekana. Tuliambulia patupu. Sasa leo asubuhi, kwa sababu nilikuwa nimewaambia kwamba wakuje kuniona tuweze kuzungumza, nimepigiwa simu kwamba jamaa amekuja amejiua. Ikanibidi na mimi nichukue hii nafasi kutafuta yule msichana ambaye alikuwa amehusika. Amekuja, tumefika na yeye hapa na yeye amejionea. Na yeye vile vile analia na anasema pole kwa sababu hakutarajia haya yafanyike. Kwa hivyo kwangu mimi jambo ambalo naweza kuzingatia ni kwamba tuweze kuhudhuria baraza, tuweze kusaidia watu wetu, kuwaelekeza na tuweze kuongoza hasa hawa vijana wadogo kwa kuwapa mwelekeo vile wanavyotakikana kuishi. Hawa vijana ambao wako shule kusoma, tunahitaji maisha yenu. Tunawahitaji. Ndio maana unaendelea kusoma angalau ukuje kusaidia watu wa kwenu na jamaa na Kenya mzima. Lakini kupoteza maisha kwa sababu ya upendo si kitu kizuri. Biamano kagima chitariki 12 cyakera omutinyo gatano gatatokero mwaka nilituko lyo gucengera abasa asensenkima imeye county ya Kisii na boigo county ya Nyamira inse kiombe kya Gusii Youth Council ni gobono bakirani alituko elyo lya rero wetera sogosimeka emete asisukuru ya St Peter's Sunika buna enchireyemo yokolenda woncheria kwelire mosakito Brighton Makori na batoro botiorwo nekerobono ense yargo chingera alituko lya basae erimanyikatabuna International Youth Day ase county ya Kisii abasae ense yeria buri lya Gusii Youth Council yekorawa na Dennis Mosoti amonarocha Siongeli
bachengera litukelio asenjera yugusmekemete kerobata reskuru ya St Peter suneka unenjera yemo yokwene kimuna ngolinda bale ebintu biri bitwetane nenogo chenji kwelire ogo twali makiri tukoria Youth International Day muna intwa baraye babasaye kurwa segusi yaito bot Kisii and Nyamira asoko simekemete asengejoe climate change muna gusiye mburego tukera chinga kimuna bono go getwete twarangambu ya tosimekemete asokoreta environment yaito koba very green countrywide. Here today to celebrate the Youth International Day, and we decided to mark this day in a very special way of planting trees, and that is why we are here today in Suneka Secondary School, such that we plant trees. Nigo yali ngomogo komonene anekerobono banyari bagotebanene njire yemo yokugendereria obokoreri bwabasaye ase county ya Kisii. Ana sengenjo yokwaregani ogochoko naende twatebire mbuya mono ase omorayo ito simbarati asokonyoranga aba eskuru yeiganero ya momiretie akabekiare ukona kubono kwale ngokobori anene asogosira kwa basaye ase county ya Kisii. Asayo naende to tware komoboria bali asobwororonga eli tukeri abekire twasimekire mete naende teba naende nabakonyora kende naenda inyore bantu bana kweba matongo makoro endera kubeka bandu mukia bakoro mukia egere kiagere nse yeito yabono ne yegocha nigera abese ngenjo y'abantu abake. Umwarimu monene bw'eskuru eyo amona barokiwa nabaraboni go bachengera omorobirio yo asibano banyora libagali ogosimekemete kero banyarira bagotalirwa nabasaye ase eskuru eyo. Our appreciation to the governor who has made this possible. Nasinge tutanya togosimekemete ase eskuru eito tatubaira nerimbia mono nande kiro tragani nogotei mo governor ito next time ka keringa kibune era ike achere bweka na mwamba nenere moso dibo igoni anyarira kwerera ali serikali ebegete anene asekerenga kyabasaye arali babwate asokwe igendereria ekerenga kitu mura basaye ase county ya Kisii no ko make sure nga chi activity chomosaye gusi amangana gusama swala yomosaye abekiri borunge unebwenereta lichikolire boigoni gakabuya ocha soboteneri bw'eskuru eyo asoko barigania. We appreciate gose tokona ngambia mona sa abanafunzi bonse pe basuneka secondary abalimu baito basuneka secondary na the entire team ya mekiri kerokende litukuri ale ko very successful. Litukia lini goli abegetu ensemo anene asoko inyora aliyo musata kiriko bekerwa na gukora erigo kini birengo byaye asense. Golipotere getoseni Candice TV eridariane Brighton Makoli. Biyakegima mwanchugiriria omugani kwa yo mugaka James Nyanaro yogotoka ase itibo bunke ya no Amayia County Nyamira eye magika ya somutu Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate ngamona in and out patient MCH clinic gose maternity na bogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance Chinsa 24 mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na linda mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient
nabo kubatarira ase nyagitari yabo ya Ram Hospital iyuera ng'ene kigambiro kia Kisii Law Court Gusii wa kiresimi ase namba 592 Isato kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Asegatia ito Wia kigima mwanchumuriria magega yoko enda somo tumukomoke nigo na ndituiranire elio togendere busio ase amangana Amayia omugiga nigo okorekana bono ase nka ijomugaka James Nyanaro eyigo toka ase wodi itibo ebunke ya North Mogirango ime county ya Nyamira magiga yere kogenda somo tumuko magiga yoko ba asobo koreri buno mugambi bwe location ose kenyoro ensemo yenkinda abarai ao nigo baikirana ase omugigo yubweri tuko lya rero lioko mwakera inga mbiyamo egati yabo morogori bwe bunge ye county ya Nyamira omuske enokwokero abo igo mokonyo oye Thaddeus Nyabaro no mu MCA bwe ward yo Lake Square bobonsi ni bakwanira mange egati yabo kobolia abantu gusoro konkorwa Gusii kubwatrana go wokolemeremo asobwamo tumekuja for Yoro muro abantu bano tinibagere yake. Yuno wanja niko na koleta na ile kero kuyuke niyo sio tangazo ja notia ibongo na kuereta kucha. Nuno baba na mubwate kurwa na no musanio. Pia toko badre negas. Mora imali yogero wa na senge jogo la yo kwini. Teni nebirani yo mwaka mubwate biwa binakuba bwa. Kento ndabatebya abantu baminto umwaka otosomirie binte binge obwanchani no mulembe ase family nambe yemo nasobetia mangana yo gokipe gendo na record keeping pero kumirana agonte muspika gante ase ngento nimbanje aba isanga abana bakura epare muarire mon agante itirasune budget yane erinko beka sekirego akabwata kanga chibesa chiokorosie pare unokogani wachikwa na Kenya abande serikali ya Kenya irobono ebe omulembe erinda abantu banjane bamenye kale matukayo banyore chisemi chesukuru mbali na ne dini ebe abantu bomulembe Ima oyo ligetie kero kyo gavana kwa se county ya Nyamira muske James Kemoni ni governor talira kanisa ya Marara SDA brana na babwata ni kurwa se kanisa yo kurwa na wika asenka yo nyagosira omu MCA bwe ward ya Nyamaya muske Elijah Osiemo kwana nigo abo abateneneli kubita yo bosombi koba maiso elikwenekia remerubilio werete asamangana yechibara chinga kicho nigabulia baraigo cha amo boigo kwenekia buna ndero ime county ya Nyamira asengi twale watachika mbibe Isato tutakuja baada naye wanchire wikera chinga kichi tolemo mbaye pole esogosiri omosani wito mheshimiwa Elaicho Siemo no mheshimiwa to maende na era wetera chikanisa chenda no tarese chikambeni chito ali PMC church onyego ba matari kuri to kababa sane no muntu utabwato gocha na ende karanyorete ikero na bali gutoikanga najechi gochinchinjira ndumarore misade ri ya itira okonyire county ito goitia maendera manga ese county assembly wetara ne coordination ya eli yuko kobeka obomo between the executive na county executive members na directors and the entire system ili cooperate the functional government here county tigika abantu baitwange etokonye kinyagitari chito chibe mario karo na abantu baro tigiki biongozi bindange enyole professionals nje njerandoje professional banyamire bali tosome dolisco turange ruli tukelimo intu turwa maoni na kituru Nyamira itera askebo
tokonye chinyagitari chito chibe mario karo na bantu baro Gwatikana na yumo chumo rigiriria bono etaro yumurai wense ya Kenya muske Dr. William Ruto ni nomurugio ye Rachel Ruto ya matukabere aime yense ya Mozambique nigo yekomoerio ritukoria rero na nigo babiri bako bekemeroberio yoko bwatrana na wigo gotinya obusani gatie Chinsa chyo ibere. Watikana na yomurai w'ikiama kia ODM musikira Raila Odinga nigatebire buna keromo Kenya na bwato busubore bwokorobekana gukwana kurwa sensemo ya Luanda nigo amochirie serikali ya Kenya kwanza asokomenta amaguri igebinto nabo igo komente bango gintu kereire obogima okonga kegima chinga kiecho omochiri mu inspector general bw'abanyanyimbo Jafet Kome asogotugutrare engana buna imibere y'abantu baringe asenkendu tali y'abantu bali babete bakuitwa chinga kichukorobekana. Wakenya wanania tena, Wakenya wana uwezo wa kuleta mabadiliko. Wakenya walijitokeza kufanya maandamano kwa sababu ya gharama ya maisha. Bei ya unga imepanda juu, ushuru umezidisha zaidi, petroli imeenda juu, sukari imeenda juu. Wakenya wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano kusema gharama ya punguzwe. Wanawake wahenga walisema ati kibebacho kikikuja na kufuu kwa mchukuzi. Sasa hao wanafanya maandamano ya kusema gharama irudishwe chini, wewe unatutuma baskari na kwenda na risasi kupiga wao. Alafu mwingine ambaye ati ni inspector general ya polisi anasema tawa jamaa wanajifanya tu maiti wamekwenda kugodisha kwenye mchwari. Asiye naitwa Bwana Kome. Nilimwambia Bwana Kome, koma kabisa wewe. Usipokoma sisi tutakomesha wewe. Sasa usiseme bwana gavana, hiyo ticho na rafiki yangu sana. Unasema tumwambia serikali ichukue hatua. Serikali gani itachukua hatua? Kama Ruto mwenyewe ameshatoa pongezi kwa hao askari, serikali gani itachukua hatua? Hakuna mtu serikali itachukua hatua, hakuna chochote. Hata muona kama umeleta rambirambi hapa. Umeleta? Kandi commission imekuja hapa. Kero tugendrete busiwa basubati nigo bagendrete kwebeka amo elio kwenekia abuna na borobu nkogendera bale asensemo ya uchumi asensemo ya Western Kenya bono nigo bachakirie sako yemo imanyikante muna Western Kenya Muslim sako asomo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi bono atebire buna nige serikali gendete kweroberia kegima na kwenekia abuna nkobasirere kokwana niga atebire buna emeroberio ya serikali nigo bono egochia gotoria chi company chesukali kurwa sorogonkorwo rya Western Kenya. Katika eneo hii ya magharibi, Mheshimiwa Omboka aligusia juzi katika baraza la mawaziri, mliona taarifa ile inaitwa cabinet dispatch. Cabinet imezungumza, imesema kwamba kulikuwa na utata mwingi tukizungumzia mambo ya privatization ya sugar industry. Watu wanakuwa na wasiwasi kwamba labda ardhi ya Mumias, ardhi ya Nzoia, ardhi ya zile sugar factories zingine zinaweza zikanyakuliwa na watu wengine. Kwa hivyo kwa serikali ya Mheshimiwa Ruto amesema kwamba kufufua hizi factory na kuhakikisha kwamba ardhi ya zile communities haipotei, tutatumia model ya leasing of those sugar factories. Na ukilease sasa land haiwezi kaenda na mwingine, inabaki kwa wenyeji na ni lease tu wanapewa. Alafu mambo tuangalie vile tutafufua zile factories. Ndio sasa tuhakikishe kwamba mashamba ama ardhi ambayo ilitolewa na wakaaji wa sehemu hii haitaenda kwa mikono ya watu wengine. Hiyo ni lease, lakini waendeshe mafactory, lakini lease ya shamba inahakikisha shamba inabaki kwa wenyeji.
ekara totigarite asoroboti uruboigo ni gumugabana bwe county ya Kakamega omuske Fernandez Baraza nerekera naso murubirio yu na koyoko boko kigima ase akira mbiomo na serikali na boigo iyo yaringe wakilishwa nsemeyo no mo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi buna nigegendrete koira egetambukero ikia boigo nigaburia omenyi bensemeyo kogenda gokeania na boigo gukwana neriogi erimo kusaidia dada wetu kwa mambo ya kulonji sako yao ya Western Kenya Women Sako. Aidha pia nachukua fursa hii kumshukuru sana our brother ambaye ndio kiongozi wetu kwa serikali, ambaye yeye ni the prime cabinet secretary, my brother Wycliffe Musalia Mudavadi. We really appreciate you. Tunaenda kukuunga mkono kama jamii ya Mlembe Nation. Na mimi nimesema sisi wote ambao ni viongozi, we want to speak one language ambayo ni umoja wa Mlembe Nation. Hapo ndipo tutaweza kupetewa heshima kubwa. We must speak one language, tuungane sisi wote pamoja, na najua hapo mbele the future is bright for brother Wycliffe Musalia Mudavadi. Apigiwe makofi. Leo ni siku ambayo tumetenga kuja hapa. Najua ni siku ambayo pia tuko na mambo mengi sana, na kwa heshima ya Waislamu nilisema lazima nianzie hapa, ndiposa nimalize hapa, tuende kule Ikolomani, alafu baadaye tutakuwa Buhongo. Byamano kigimo mwanchumurigiria karondo chekire ange Chinsa Isato nenusu chemargoba yabono nigontete kwirali bageri ubakira byamano nasukurigiria mangana Amayia naboigo ngirorere ngani ntanga nikigima kurwase band ria kimae band kolenga namna konyo tobekire se metandao ya itoni gotogosa bukwabera ngane yo teri boigo buna oyo omubugia egita rhythm ase band yo ya ria kimae omanyikanete buna ondicho bwaganda ole omurweire nyegeta konyora nigasiri obuguma bwae kolende naenderete gotebekana se mitandao teliboigo nigo agenderete konyora obugweni ayo kolengana korwa ase oyo politikrogo ekyobo senator cross county ya Kisii omuske Samuel Okimwa emarkoba yabono na boigo bono nigo atarasiri obuguma bwae kolende nali sinyegitari na boigo nigatagete obokonyi bwemekigima dogendere ko bwatelinga niyo na boigo koligia enamba yabo eliyo kukoboria na boigo koboria bali babwa wanchokuya banyareko batumira kende elibo bakonye ekero bali asinyegitari elia bagendrete kurwari gwa kigima bono ayo na harto sabu kwabera korengana mna twabekira se mitandao yeito emarogoba yabono byomono kigima ningendrete koligia Samuel Okemwa oyo orache gotoa enambilia obokonyi buranyare kona nuguchororo ekirare enyagitari byomono kigima nigo twabwaterana na Joshua Auta na boigo Petro Mukira kure semo ya kabiri ngwere nande no mheshimiwa Honorable Vincent Abuga oyo no mheshimiwa MCA kurwa ase ward ya Bugisero egotoka ime county ya Kisii elio togendere gukwanira mange ekobwatekana naria atolengete intwe buna omugusi asensemo ya magendero na siasa imeyo murubirio bw'ekiumbu byomono kigima byotombera nasege kegeke kirubusyo.